Maya pabengi po kay katamungan. Kanya pong panalamisa ngayon ni pagmasusyan tayo, ing solemnidad ng San Jose Esposo ng Nuan a Birhen a Maria. Yabi at ala po karing kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Ismael Ocampo, Rael at June Pamintuan, pamilya ng Louie at Bernadette Chamson, Patrick Henry Julian, Nila Guerrero, Loreto Bagsik, Nenet Valdecantos, Adrian Paule, pamilya ng Remedios Soto, Armando Polintan, Josie Angeles, pamilya Resurrection, Joseph Miranda. Para karingkebaitan dari Orlando Benitez, Sander Luis Mangyo. Para king espesyal a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Mary Jean Chongson, pamilya ng Renato Santos, Ann Paulette Malang, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Rika D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urhico, pamilya ng Francisco Kalilong, Jetro Azarcon, Marilu Zapata, Nenet Valdecantos, Teresa Gorospe, pamilya ng William Russell Malang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layug Jr., Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Helen Gozon, Ana Benitez, Dick Ong, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Lilia Valencia, Lucila Mago Nagit, Lynette Miranda, Lani Ocampo, Nancy Hidalgo Ocampo, Pauline Kerr, Catherine Reyes Doliente, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king ligtas ng pamaglakbe, Jerlan Ko Katap. At para king alanghanggang kapainawan, daring kapatadtamong mayangon na biye di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Teresita Dalay, Diosdado Manansala, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Clarita Ariola, Nancy Ocampo, Luis Sanchez, Reynante Sibug, Josephine Cabalya, Leoncio, Marciana Chamson, Lilia Valencia, Maria Pamintuan, Rose Barloza, Eldira Cabanayan, Jose Tañedo, Janet Barriosa, Emmanuel de Jesus,
Gloria Malig, ading sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman po, para king kaligtasan ng balang metong kikatamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing mapakumbaba at tahimik kapamanyuyo king plano na ng Diyos, dikil king kayang kaligtasan, ya ing lalarawan ng San Jose, ing kasuywan antikaniti, manatili yasa ng parati kay kayungan. At keka antimurin. Paulining kakulangan tamo kasalpantayanan, kapanenayan, at kapag sadyan marap karing kapag subukan, king kataymikan daring kay katamong puso, ganakantalangeni at sisyan ding sabla tamong kasalanan, at aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, king Diyos, sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong king hisip, aman at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Maria ang kapilanman dirhen, karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutam. Ing Diyos, sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Dios, King pekamatas, abanwa kapayapan, karing tao, kayang kaluguran, Ginong Dios, Hari ning banwa, Diyos ibang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan, karing tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan, karing tao,
kayang kaluguran. Manalangin tamo. O iba ming mayupaya, tigkatiwala mi ing talapagligtas mi king pamaningat ng San Jose. King saup daring kayang panalangin, manatili sanang susuyo ing kekang iglesia, king ginunang Yesukristo ang mabibye at magari kambemo, at ning banalay espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. King benging ita, ngana ning ginukang natan. Puntalan me ing tasalaysuyo kong David, at sabihan mo king pasabi ko ing anti kaniti. Aliwai ka ing mitalakad king templong pituknangan ko. Potang matena ka at mikut-kut king kutkutan daring makatwa mo, gawan keng ari ing metong karing anak mong lalaki, at gawang keng matatag ing kayariana. Iya ing mitalakad king templo para kanako, at papanatilyan king kapilan paman ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatana, at yan naman ing maging anak ko. Nung mikasalaya, para saan keng antimong ing pamamarusa na ning metong atata king anak ng mikasala. Manatiliya ing kekang pamilya at ing kekang kayarian. Manatiliya ing kekang trono king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, ing dalita mo pong pakibat, ing anak ng David, Mieya Kapilanman. Ulitan tayo po. Ing anak ng David, Mieya Kapilanman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong kupas. Ibalita ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang anti ing banwa. Ing anak ng David, Mieya Kapilanman. Nga nang sinabi, ating kasunduan agewa ko king kakong pinili. Tengako ko kang David, at alasuyo ko king lahi na kakuyang papanatilyan, ari kapilanman, at ing kayariana, eya miwakasan. Ing anak ng David, Mieya Kapilanman. Kanako sabiana, ika ing tata ko at Diyos ko, ika ing talaingat at talapagligtas ko. Parati keng tuparan ing pangakong binyeko at ing kasunduan mi manatiliya. Ing anak ng David, Mieya Kapilanman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham at karing lahina, kinging yato maging bandine. Miyabiya iting pangako, uli na ning pamamintunang Abraham king kautusan, nune uli na ning meniwalaya, at tinggap ng banal ng Diyos. Inya makatalakad ing pangako king kasalpantayanan, ban makilala king ing pangako metong yang grasya ababian ng alangbayad ng Diyos, at makasadya para karing sablang lahi ng Abraham. Emu karetang meminto king kautusan, nune pati na karetang ating kasalpantayanan, akalupa na ning kang Abraham. Tata tayangan i Abraham, antimo ing sasabyaning kasulatan.
pepalyarianda kan tataraka ding sablang bansa. Tatatayangan i Abraham kingarapanan ng Diyos nung keno na binili ing kasalpantayanan. Ing Diyos apasubling miye karing mete at mumutos king pangalto daring bageng esa diyang makalto. Agyamang balamo alang kapalyaryan itang panenaya ng Abraham, menayaya pamurin at meniwala. At king antikaniting paralan, milyari yang tatara ding dakal abansa. Antimo ing mi pangako keya kanitang misan. Ding lahi mo maging kasing dakal dala ring batuin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayanan na metanggap yang banal king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapungin iban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, kapalad daret ang king templo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapuryan alang kawakasan. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingginong manatili ya kayo, At kekaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jacob, yaing tata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, yaing ima ng Jesus, ang mayayaos Kristo. Antikaniti ing pangabait ng Yeso Kristo. I Maria ang ima na at Jose, tinlang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, mayakit, king i Maria, mabuktot ne. Iti milyari king upaya na, ning banalay Espiritu. I Jose, amaging asawa na, metong yang banal na tao. Ene buring misal bagamarine i Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepakit ya keya king paninap, ing metong anghel ning Ginoo. Nga na, Jose alahi ng David, katatakot balaus nan pakasalan ni Maria, ulinging kiglina, milyarya king kapamilatana, ning upaya ning banalay Espiritu. Ibayit ne ing metong ayan nakalalaki at tausan meng Jesus, uling yang magligtas king balena king pamikasala na. Inyang migising yay Jose, ti parana, ingutos na ning anghel ning Ginoo. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya pabengi po kay kayo ng sabla. Atin pong kantang pampisamban,
Metong ya karing paborito kong liturgical song. Iting amanuan ko kay kayo. At neng kay panay kay pong daramdaman iti karing koro, lalong-lalo na king parti king dake na ning komunyon king Santa Misa. The title of this liturgical song is the song Huwag Kang Mangamba. At no king kalaguri nga mano na ding lyrics na niting kanta nga na po niting dalit. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Nga na po niting kanta. Pakiramdaman tayo po ing melodya na niti na po. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Kalaguda rin nga manong mitunggen kaniting dalit, ne po. Para ka na ako, oy ni mo po, ing mensahe na niting kanta, nga namawaring magpaganaka, ning ginuking balang metong keka tamo. Nga nang sasabi nga ni keka, ni nga pong gino, so panda ka, ilako ko ing takot mo, ilako ko ing kapikakunuan mo, ilako ko ing kapigaganakan mo, talakaranda ka, I got your back. Nga namawari, ning gino, kaya katama. King mi pa sa ebanghelyo kaniting kapiesta na pong San Jose Apatulunana, ning mabilog aba nalakapulungan, Saint Joseph is the patron saint of the Universal Church. Ne po. Ingwa na indong Virhen Maria, agpang king kaya katamang mi pa sa ebanghelyo, king matindi na rugong kamarinayan, narugubalo, nung nino'y kayang pulayan. Apansinan tamo king pamamasa tamo. Ne po, mabuktot ne nga na ning pamamasang pamamasa agpang king ebanghelyo ng San Mateo. Karingaliwa nga na milam nane. At ineng laman ning yatsana. Ingno na indong Virhen Maria king mipas sa ebanghelyo. King matindi na rugong kamarinayan narugubalo nung nino'y kayang pulayan. At iting kamarinaya na baloy po ing masandeng atin pong meto nga taong sina po kaya. Ne po? Ating sinalba, king na indong Virhen Maria. Tutuay na balo, ing kayang pulayan, nabalo, nung nino yung kayang lapitan. Dapat ating tao, kip kupane, te lakarane, at iti alang aliwa, no ne, iapong San Jose. Kanyaman po yata king biye, pansinan nyo. Potang balo mong angyang rugong nanong masakit, matindi at mabayat at dadalanan mo king biye, itang taong atin kangalapitan. Manyaman yata king biye itan, po. Angyang makanano kasakit, kabayat, katindi ing dadalanan mo king biye mo, balo mong ating kang apulayan na tao. Balo mong atin kang alapitan na tao. Pero tutuya mo naman po yung kabaligtaranan iti. Ale, itarugong mabayat na kadadalanan, kay ba't ala ka pangakit, ala kang halapitan. Tutuya mo naman ito. Kaniti pong panahuna pa po ning pandemya, bukas mong kapitangang bengi kanyan, medyo manaliwa na naman po. At ina naman pong pamagbayok yung pangimot tamo. Ne po? Karing gagawan tamo, karing pangabalanan tamo kanyan king biya tamo. May katning kahi, yung gangi tamo isipan tamo. Numano ta na naman rugo.
No ka rin, ruguin pa yung tungulan tamo. Nano o nino ruguing pulayan tamo. Again, we are just asked to stay home. And we do not know what will come next. What comes next? Etabalo, Diyos ko yung kobe, dene petugot. Diyos ko yung kobe, ding babiyan na kekatamo, biyang masalimot. Diyos ko naman yung kobe, dene petugot. Babiyan na, bagay-bagay masalimot. Sasabihan da po, sasabihan da ring dakal. Iti yabasa ke, king social media. Statistically and exponentially po kano. Sasabihan di statistically, the Philippines is doomed being a third world country compared to the other countries. Amituran mo naman po king virus. Sasabihan da po ing Pilipinas kano, yang maging peka makalunos bili kanyan. At may kad itamongan iti kay katamo yang atatangalan nganing panawong kasalukuyan. But I beg to disagree. Ing tutuna po niyan, eneman tutuita palagi ko. King isip ko, panwalan ko, bakit? Dakala po kasi ring makapadurot a San Jose kay katamo. Dakala po kasi ring makapadurot akalupa ng Jose, busal damo. And we cannot undermine this, we cannot underestimate this. King kasumangid da po ring mga bayat at dadalanan tamo, King Bie. King kasumangid da po, ring mga tindi, ding mga sakit, adadalanan tamo, paniwalan ko po, dakal na pa rin po, ring San Jose ang makapadurot, busal tamo. Pansinan niyo, the medical people are frontliners who risk their lives outside just for us to be safe, to stay safe. It's been a year now. And these are the St. Josephs today in our lives. Ale, deti pong kay katamong frontliners, pabanwano rugong magsakripisyo, ilaring San Jose, kim paligid tamo. Ang yang naman puring politiko neng kaya liwa tamo lawe, neng kaya matsura tamo lawe, karing politiko. Ang yang neng kaya rugu, aliwa tamo lawe karela, matsura tamo lawe karela. But look at them right now. Day in and day out, nanong gagawan da? They risk themselves for us to be protected. At ding aliwa pang tao na magmasabal, magmalasakit, busal damo. Deti ilapi naman po, ding taong tatalakad busal damo, ban kanita milako ing kaligaligan tamo, ing kapigaganakan tamo, ing takot tamo. Pansinan niyo po, opo, mabilis po ngeni ing hawaan. May papanawat naking kabilis ngeni But the virus is weakening, I believe. Humanity will survive. Why? Bakit? Kasi dakal na ring San Jose ang makapaligid. Sasawop, panwalan ko kay katamo. Magmasabal, babyede ing sarili da. Ban kanita, miligtas tamo, mikabos tamo mo. Atin ko po nga basa king social media nga na, if the coronavirus is just around the corner, where is God? Nga na po. If the virus is just around the corner, where is God? Tutuita. Yes, the virus is just around the corner. Pero nung lalawan tala po, nung eta mo mag-focus kanita, ing lawanta mo retang dakala San Jose ang makapadurot, makapaligid kay katamo. Detang magmasabal, detang sasawop, detang rugong magmalasakit. Yung nga sabi tamo, God is not just around the corner, but God is everywhere. Na po? God is everywhere. Ing panagkat na po, ning may pasaga ebanghelyo, kaniting kapiesta na, niting tatangalan tamo, anting pekatatang na, ning mabilog a Santa Iglesia Katolika. Panabili na nakatamo niti, nalakwas tamo po sanang palalaman, at pasik na nga ning kay katamong kasalpantayanan, lalong-lalo na, ing kasalpantayanan tamo, king hapong Ginoo. Because at the end of the day, tandaanan tamo po, there are only these words that God will tell us. Nga na, huwag kang mangamba. Talakaranda ka, nga namuwaring ni kay kaning hapong Ginoo. Talakaranda ka. Ilako ko yung takot mo. Ilako ko yung kapigaganakan mo. I got your backs. Nga namuwari kay katamo. O San Jose, kay kaming patulunan ning mabilog ka kapulungan, ipanalangin mo kami.
Talakad kangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayapayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng banalay Espiritu, mi bait kan Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayapayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubrang meding mete, at king bela nangga. Amen. pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo, king lubos mayupaya at alanganggang ibpa, banking kapamilataning sahop ng San Jose, akayang piniling ganap king katungkulan ning metong at tune ibpa, metong at tatang, king pamaningat king kayang anak, pakiramdaman na sana at pakibatan din kay katamong sablang kayadwanan. Karing balang aklis tamo, impong ipakibat yu, ginu mamaus keke ka. Ulitan niya po. Gino, mamaus kekeka. Para king Santa Iglesia, ban kapamilatan ding panalangin ng San Jose, akeyang patron at alapaglualo, ding keyang pamuntok, manatili lang tapat at talayingat ng mistikong katawa ng Kristo, ipanalangin taking Gino. Ginu mamaus keke ka. Para karing pamuntok ding bansa, maging ulirande sana, ing pamuntok ning banala pamilya ning Nazaret, agadasanang gagampanan, ingadwa ning siwala ring memalen, antimonong makananong isanose, agad nang tutuparan ing kaburyan ng Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginu mamaus keke ka. Para karing talapagobra at magobra, maging mayap at tapat lasanang talasuyo ng Diyos at ning karelang balen. Apagkatiwalan, adake ning panyulong, king agrikultura at industriya ning kekatang bansa. Ipanalangin taking Gino. Ginu mamaus keke ka. Para kekatangan, maging talatayid taya sana at uliran, San Jose, sukad ning bietamo, batang apangaintuliran mate, antimoiya, karing takdera di Jesus ilang Maria, at akam tantamo, ing bie alang angga, ipanalangin taking Gino. Ginu mamaus keke ka. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Ismael Ocampo, Dirael at June Pamintuan, pamilya ng Louie at Bernadette Chamzon, Patrick Henry Julian, Inila Guerrero, Loreto Bagsik, Nenet Valdecantos, Adrian Paula, pamilya ng Remedios Soto, Armando Pulintan, Josie Angeles, pamilya Resurrection at Joseph Miranda. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Orlando Benitez at Sander Luis Mangyo. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Mary Jean Chongson, pamilya ng Renato Santos, Ann Paulette Malang, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rica D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng Francisco Calilong, Jetro Azarcon, Marilu Zapata, Nenet Valdecantos, Teresa Gorospe, ating pamilya ng William Russell Malang. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Helen Gozon, Ana Benitez, Dick Ong,
Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Lilia Valencia, Lucila Mago Nagit, Lynette Miranda, Lani Ocampo, Nancy Hidalgo Ocampo, Pauline Kerr, Catherine Reyes Doliente, at ding sablang kapatadang masakit. Para king ligtas ng pamaglakbeng, Jerlan ko katap, at para king alananggang kapainawan daring pakamalan tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Teresita Dalay, Diosdado Manansala, Jose Gintu Senior, Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Clarita Ariola, Nancy Ocampo, Luis Sanchez, Reynante Sibug, Josephine Cabalya, Leoncio, Marciana Chamzon, Lilia Valencia, Maria Pamintuan, Rose Barloza, Elvira Cabanayan, Jose Taniedo, Janet Barloza, Emmanuel de Jesus, Gloria Malig, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngalanang makaga na kapakarela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan na ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapanda ring kaladwa da rin kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, mamaus keke ka. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, pami nga tsuban, ipagkalog mo sana ingkekeng kayadwanan, alang-alang kang San Jose, akay kang tapat at alasuyo, kabang pagmasusyan miya iting maligaya ng kapiestan, itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Palakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang kambe ni ngalang makapasubaling lugod ng San Jose, iningat ni ingke kanganak, amibayit king Birhen Maria, asuywan da nakamansana, king kay kangaltar kambe ning dalise puso, itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya kaante mo rin. iyat nayo ring puso yo, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, ngening parangalan miya isan Jose. Biriyan mo ing miyabeya, king nuan a Birhen Maria Jose, aayasahan mo king katapatan, ban ating ibang lumingap king balayan a makayagom king kekang anak. King kayo payaning banali Espiritu beyit nening Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela meging malingap ya, kapamilataning pamanlualo na. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin panaluhipay, kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yung idawon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha ning kinape at may pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binining kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
Hing misteryo ning kasalbantayanan. Kami hanggang aking datapungkat, hindi ka ligaya. Inyang ini gaganakan mi o ibaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning manalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Jose Senior at Danilo, ay naus mong meko nakitiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod, at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Ngani po, ti mong anak nang inampun, kay katamong malugod agino, maus tamong ngani kaya, karingamanong tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupanin kay kang pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangang. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karinggay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngayon ng mesasan metong tamo, king kapayapan. Diyoin kay katamong matapat at malugod ang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, kingaldong iti, pasik nangan mo kami king kekang sakramento, kabang pagmasusyan miya ing kapiesta ng San Jose. Ipaglualo meng parati ing kekang iglesia, at king kekang lugod ingatan mo ring kalang mabinye mo kekame. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Maganakamo po, ne po, kimpong banal a komunyon po tang tinggap yun ing banal o konsagradong hostya, agad ye pong kanan. Eye po paninayang munta ko paking luklukan yo, karinye kanan ing konsagradong hostya. Katanggap na po karing gamat yo, agad yun pong kanan. Ne po, pakisabi kong mayap. Siklod ko angan po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan keka me at may kamatena karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal me, king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalan. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula puburen, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may yango na biye. Pagkala mo ke kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sanang paulining masabal, at pag magmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingid pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, midaune, umen ako nga ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.